Na ljetnoj školi polaznici su imali priliku prisustvovati radionici iz osnovnog održavanja života koje je organiziralo Udruženje hitnih medicinskih tehničara Federacije Bosne i Hercegovine. Srčani udar je jedan od glavnih uzroka smrti i invaliditeta u svijetu, uključujući Bosnu i Hercegovinu, godišnje odnoseći 20 miliona života. Nakon srčanog zastoja mozak može preživjeti samo 3 do 5 minuta bez kisika, što je manje nego što je potrebno da stigne hitna pomoć. Građani mogu značajno pomoći jer su svjedoci u 60 do 80% slučajeva. Ako odmah započnu s oživljavanjem, šanse za preživljavanje i potpuni oporavak povećavaju se 2 do 4 puta. U svijetu je trend sad što više se radi sa mladima da nauče, jer mnogi životi se mogu spasti kod iznenadnog srčanog zastoja, a niko ne pokuša da započne reanimaciju, a vrlo je jednostavno. Toliko jednostavno da sad imaju programi, čak je Evropski parlament preporučio za djecu u osnovnim školama. Djeca imaju 2 časa i djeca brzo uče i od 7. razreda kreću ti programi. Svake godine imaju 2 časa i on za ta 2 časa za cijeli život nauče kako nekome mogu spasti život. Mi smo taj program isto pokrenuli u Bosni i Hercegovini, radimo promociju gdje god možemo, čak smo radili i u obdaništima. Djeca, ako ništa nauče, da prepoznaju da neka situacija nije dobra i da nazovu 1, 2, 4. Znači, od malih nogu krećemo. Uspjeli smo u kantonu Sarajevo da Skupština kantona Sarajevo donese odluku da su djeca u osnovnoj i srednjoj školi obavezna da imaju ova 2 časa kao što imaju u zemljama Evropske unije, tako da ćemo se truditi da nastavimo implementaciju tog projekta. U kakvim uslovima radi vaše udruženje? Jeste li zadovoljni? Pa, mi smo zadovoljni, nemamo neku podršku, mi se finansiramo od članarine koja je 3 marke, mislim, simbolična, ali imamo razne projekte koji su prepoznali ljudi, tako da uz pomoć sponzora uspijemo da napravimo neke projekte, radimo projekat edukacije građana, izdali smo 3 brošure, 1 knjigu. Jedna naša knjiga, to je Napredno održavanje života, je za ljekare, specijaliste. To je praktični priručnik i on je sad obavezna literatura na konkursu za prijem ljekara u opštoj bolnici u Sarajevu i u hitnoj pomoći u Sarajevu. Farisu Ahmetagiću, učeniku koji dolazi iz Tešnja, jako se svidjela radionica koju je prezentovalo Udruženje hitnih medicinskih tehničara Federacije Bosne i Hercegovine. Meni se jako svidjela radionica, zato sam već medicinar. Imali smo već neku predstavu oko ovoga, kao bio sam član već Crvenog križa i učili smo reanimaciju i prevrtanje onesvješćene osobe, pa već sam upućen nekako i baš mi je lijepo došlo da se malo posjetim kako se to sve radi i smatram da je ovo neko jako bitno znanje za svaku osobu, jer svako se može da suoči sa takvom situacijom bilo gdje i bilo kad i bitno je da smo uvijek spremni na to. Ovo je bilo još jedno predivno i nezaboravno iskustvo gdje sam stekla mnogo novih prijatelja, izjavila je koordinatorica Amina Bilalović, kada smo je zamolili da podijeli svoje utiske sa ljetne škole Mojoj BiH 2024. Imala sam svoju grupu učesnika koju sam vodila od radionica do radionica. Naučili smo dosta novih stvari. Prošle godine smo imali manje radionica, ove godine smo imali puno veći broj učesnika i puno veći broj radionica, puno divnih predavača i stvarno volim da se zahvalim i našem Admiru Musliji i koji je naš profesor koji nas je doveo uopšte ovdje i cijelom našem organizacionom timu, pogotovo Sudi i Zink jer su se toliko trudili oko nas svih i bilo je prelijepo stvarno iskustvo i jedva čekam sljedeće godine da opet budemo ulozi koordinatora i da opet u još većem broju vidimo nove ljude i da nova iskustva i prijateljstva koja sam stekla prošle godine još uvijek držim, još uvijek ih cijenim, još uvijek, znači stalno se čujem s njima i ove godine sam vidjela nove ljude i upoznala sam nova prijateljstva, pogotovo sa našim Bošnjacima iz Turske
divni su isto tako, jedva smo čekali da se s njima sprijateljimo, tako da je stvarno prelijepo jedno iskustvo i stvarno volim da se zahvalim cijelom organizacionom timu što su se uopšte trudili da nas se dovedu ovdje i što su uspjeli da organizuju da budemo ovdje divnih 7 dana. Udruženje hitnih medicinskih tehničara Federacije Bosne i Hercegovine okuplja hitne medicinske tehničare iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine. Ovo udruženje igra ključnu ulogu u promociji profesionalizma, obrazovanja i unapređenja rada hitnih medicinskih službi. Kroz aktivnosti udruženja tehničari imaju priliku razmjenjivati znanje, iskustva i najbolje prakse, te zajednički raditi na poboljšanju kvalitetne hitne medicinske skrbi.